Mai ka huay na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bektin rain lao mai thon riu dare. Asai April the recruit na khat kum singnay na chik na pungu. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper, King in Sam the call. Tamenglong April the recruit. Blue Line Taxi Service Association Tamenglong to Infalri April the recruit nung. Shortcut sang dailong chang kha kori duiga ka khau chang silang lang me ka nun ka tam lo kan thi Tamenglong to Infal shortcut to na thaina me chang hai man sai kai meritat kaluba mi tiki district administration politicians khani ka zinai minun rui ka tam lo makna ba mai khau hai taxi association tong executive members taxi owners drivers nun rui tingai ba milong khau tat kalu kai na tat bam khang ka tam lo kan chongi Shortcut Shanghai National Highway Hametai Inter-District Highway C2 Ram Mage Tiki Tamenglong Mai Kwai Tu Tat Kalu Katu Ba Mai Changi Kumna Kasinai Minun Ri Tu Public Hang Intuk Mai Chang Akhat Sunaba Mai Ti Hai Thau Sulau Makna Ba Mai Ning Tau Lau Nui Blue Line Taxi Service Association Tamenglong Rating Kumpo Mitong Shortcut Shanghai Karak Kau Katam Na Gwang Kan Chongi Mida Kau Asai Chang Katam Kan Mai Kau Suna Lak Lau Mai JCB Kalai Gai na tipa lau mai hai kuai ta Blue Line Taxi Service Association bek thangrui chonku mai indau kani kumna mi tong chang hai government ta na phang magna phuam nam nun khani ka sinai minun rui ke ke nai me kan khau public hang ka khat lo na katam in kha lo bam puni me khang ta Blue Line Taxi Service Association bek thangrui lumgai mai indau kani Infal April Tarik Ru, Regional Institute of Medical Sciences Infal Don Director Dr. Guru Aribam, Kai Khaumailun Thai Mak Mairui, Hand Grenade, Thursday Nung Lau Tuan Pai Gut Lau Kanthi to the Police Tung Chamri Ti Thai Kani. Police Tung Sources Hilai na Hand Grenade Thai, Rims Director Kai Kikut Mairui, Lau Tuan Kwang Saruk Makai Zang Khau, How na Police Kau Ti Thai Gong Kanchongi to na Sakane. Grenade ay safety pin lagan na phailaw kan chongi tiki sangai na pok makan chongi grenade phailaw mai cham chu mai tang Porompat Police Station team le States Bomb Detection and Disposal Squad tong expert team rui katum na Rims Director kai Brahmapur Ruru Aribam Laikai Infal East District khotai gong kani kumna grenade ay Rims Director kai khorui tipok magna lathau na nomai ching chingfai thang phungta na Lau Chuan Kwang Ru Zang Khau Tipo Kan The Tuna Sakani, Mi Da Khau Police Request Registered Suna Investigation Hai That Kai Kahau Bam Thi, Kumna Intao Ngan Milung Khau, Charai Hap Mi Thai Puam Nun Rui Kaniu Tuang, Ta Ni Tu Mai Sagwang Magna, Bam Di E Tuna Police Rong Cham Te Rui Ti Thai Kane. Tamenglong April Tarik Ru, Tamenglong Khau Luan Sanai Tang Mai Rastria, Poshan Pakhwada, April Tarik Ru Nung Lon Sukanthi, Mi Tai Pum Khang, Gai Kang ni mai tak tu lam khau ti thai lau khang khat ni pum kai ra ri kai na lung ni mai lam khau awareness ti mai suna tat kai kan chongi Rashtriya Poshan Pakhwada ta Jeff Hall Tamenglong headquarter khau district administration khat ni social welfare department Tamenglong ri kariu na tat kai kan chongi kamung khau tai additional district magistrate Chunglem Mangkipken MCS Street Chief Case Sulaukani kumna Dr. G Maja Chunglu Chief Medical Officer Tamenglong ri guest of honor khat ni Guikhanliu Administrator, One Step Center Rui Function President Sulaukani, Bunthatlung Gang Mai Inspector, Statistic Department ICTS Project Menglong Rui Kamung Tai Ho Sulaukani, ADM Chunglem Mangkipken MCS Rui Angang Wadi Workers Rui Intuk Mai Role Laloba Mai Khangta, Tuanku Mai Indau Kani, Kani Rui Communities Nutritional Outreach Da Saina, Kiki Nai Mitan Goi Ta Loba Mi, Duna Sakani, Milung Kau Angang Wadi Workers Nunrui, Kuk Mai Azu Ariubami, Kadai suna kagan jana sianti guang mak mai ingin katup mai kumna karak kau mai ram mai kai kau ingin na jiblau mai ngan na nai ba mi tuna sakani mi kuk mai azu ariubam sini kanyu tong thau tai tan chui lau khang EDM teri angang wadi workers nun ta katiu lau kani nangi ri kat pat na ta lau mai tai thai lau mak na ta ni tong ra mi tuna sana man sai koi khang Kagi nai mi tan tai ta lau bam diu khang katiu lau kani kumna district administration rui nang niu koi jong kung mai ham mi thai suggestion koi tai in king lau bam ni dei tuna sakane Dr. Macha Chunglu rui pui nun koi ta antenatal check-up strong intuk mai lam khau sa lau kani kumna doctor rui prescribe su lau mai pu nun tai piu chui na piu khang sa kani tingkum ru ma thang tai khang swang in tau kan khau allow nun pum gai mai in bu bam thi mi tai kapui kapum indeed bam khawre sausin chui lau mai pan ri tuna sakani Guikhanliu Malingmei Valence tai tuang intuk mai lam khau sa lau kani
กำไมรุยอันนิวบัมเขารุยอินพังไม่กันปูมาฮาวสควอชคันนี้กันเขาอินพังไม่ทิ้งทายปังไตจูบัมขังสากันนี้มีตวงกันคันนี้ทิ้งทายปังไตกระปังทั้งรุย process สุนัพงกวางไม่ขังสวงกายจุนัสากันนี้กำมุงใจรวยไกไม่กันเขาโพสันเรลี่แต่เรากันนี้มีแต่ chief case reflect of สุเหล่ากันจวงนี้เรลี่เขาใจตะแมงลองคันนี้เตาเสียม project จวงอังงวดี workers ริกจัดอินบุริกษาเรากันนี้โพสันPakhwada campaign dai India kapum April tarik da chat khawtai rik ka hau kan chongi kumna campaign dai April tarik chuina kanai kum singnei na chuina pung ngan dat kai bam puni mi tuang ting mek lung khawtai pum khang gai ni mai tak tu lam khat ni pum gai ra ri kai na lung ni me lam khaw awareness dat kai bam puni chuna sa kane Infal April tarik chakiu Kukicho community rui April tarik ru khau Delhi thang center le high level dialogue khau ka saw tat ni mai nun ta riulo mai mung tat kai kan thi to khau tai ka saw tat ni mai leaders nun tai rui April tarik pung khau ka phian kan mai lat bam nun tai ka niu ta riu khangwong ba mai nun khau sa in daw ka ni kumna central government rui point churuk agreement propose sukan mi khau sign sukan mak mai lam ni sa in thalo ka ni Delhi that my delegates nun tai rui central government on proposal ta nu lau kan mak mai kalam kanai sa indau kani mi kyu thu proposal khatai cookie chu mai ri demand suba mai cookie chu tong hu duan ta ngak lo khang ka saw mak mai khani mai tai community ka goina rui nu lau mak mai civil society organizations AMUCO khani FOCS ka saw kan me sang ri tuna sa kani cookie chu delegates nun thailai na AMUCO le FOCS hai mai tai community fund suna peace talk khau ka saw khang kan yu jong authority ma ge tuna sa kani Delegate nun tai rekaniu agreement tai thu phungwang mage tiki cookie jo mai tong hu duan ta thu ta di ta da mai settlement khau zwalau ni tong ra me to na message to in than chek tek na ti thai lo kan thi to na sakani cookie jo council chairman re press conference khau government's proposal ta kaniu ri nu lau kan mage kalam thu mi tong agreement khau tai ka saw mai term nun tai cookie jo mai tong kaling mai issue tai ka saw kan mage to na sakani government re community kanai da kalang ka phian rai mak na joint dialogue khang kaw kan me ta pian mak mai indaw kani joint meeting gong tang mak ri khatni Manipur la lu loi ni khawna ri community kanai tong inthuk mai lam tai proposal khaw ka saw kan mage tuna sa kani government on point churuk proposal khatai community kanai ka khaw sulwe sutiet mai hai in tha khang kaniu kai sam galo na tat ba mai nun ta kaniu kai ti handat khang highway khaw thing mai nai ba mai hai lagan dat khang ban sinun surrender sudat ni mai khaw community kanai ri ma chuang lo khang lat lu ri ka biu mai area nun ta dai thau mai tan khaw lung lo in bu khang khani dialogue hai kaloi na tat kai bam khang ka saw kani Kukicho Council ri la lu in thak na community kanai ta Delhi khau pari ra khang ka phian ka hau lo to nge tiki dialogue khau in than thiek mai tong proposal ma gi central government ri delay tactics paluk khang sui tuna sa kani kumna kani ri Ministry of Home Affairs khau community kanai da separate consultation surai lana nuna mai nai bu khau ri joint dialogue that kai tat khang zang hoi kane Infal April tarik ru Churachandpur district kau law and order sausin inbu na siswai mai patma khang April tarik chuina khat ngan khang night curfew sai ka suat laudat kan thi curfew tai vi munhoi le Rongmei villages Churachandpur subdivision ka kau laukan chongi curfew tai jingbang khwang pungu mini ringu khawri lau chuan khwang sanai ngan khangi Churachandpur district kau kaloi na tension night kan me tai April tarik te chat nung jomi khani mar community street la lunai me bam kau community dong flex jai thau kan mai ri kumna Churachandpur district magistrate Dharun Kumar ri Bharatiya Nagarik Suraksha Sahinta tum singai na chuina ka thum tong section Pai karik suruk nga katum bang khau night curfew tai laukan chongi night curfew khau government personnel khatni emergency services da thu thing ni tong ra me tuna sakani la lu nai bam sini curfew relax lo me kan khau thu man sai gai na kai chen ku khang pat kai kani commercial gari nunni district headquarters khau hau gai kani tuna cham te ri ti thai kani jomi khani mar communities ka khau lat gai ka hau kan me tai march tarik ru na ta chat kum singai ni chuina pung nung jomi tong flag mobile tower khau lau mai ta gan sagri laga lokan metang lat gai pat kan jongi kumna gan khatni thaina mansai gai si kabiu kan jonge guest jam asai April tarik ru na khat kum singai na chuina pung khau tarik chuina khat kuri tarik chuina padai February kum singai na chuina pung lung khau guest booking sulau my serial number ching chuina pung phai nai ru na kathum khau serial number ching chuina pung phai pung tam ru na churu ngan khang insan pani kaman rui ching khat na padai point ringu Tamenglong ting nai luan Ginki bu tarik ru na khat kum singnei na chuina pungu lau thuan ting rai nai kalan nai ting zin mok nai
ซิงบังจิงไรนายกินกีบูตริกรุนักนายกุมสิงในนจุยนาปุงูเล่าชวนหมวกนายกาลานนายจิงสินซิงบังหมวกนายไม่กูไว้นะกินอินซุยนะกินเล่ามือคำตากุยคันเลี้ยวมาลิงไม้ YouTube Channel เบกจนเรกงานมากงาทวนกูไว้อาศัยครึ่งทูจำให้เขาเริงงานแล้วที่อินทวนเราทวนควงรูปมาขายไกลไม่กันรุยกินอินสัมตะละโคทวนกูเท